Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Madamu Perezida, Bwana Umunyamabanga Mukuru, abayobozi bakuru b'ibihugu n'aba guverinoma, intumwa z'icyubahiro, banyacyubahiro, ku ikubitiro ndashaka gutanga ishimwe rikomeye kandi bifuriza amahirwe Madamu Beba watorewe kuyobora inama rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye, ubuyobozi bwawe ndetse n'ubwitange bwe mu gushyigikira uburyo bw'ubufatanye mpuzamahanga bwagutse buzaba ingenzi cyane kugira ngo akazi kacu kagere ku ntsinzi. Kandi hano imbere y'iyi nama ndashaka no gushimira uwamubanjirije nyakubahwa Freeman Young kubw'imbaraga n'ubwitange bwe byafashije cyane mu nama iheruka. Kigiye kandi nizeye byuzuye ibikorwa bya Bwana Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, kubw'imbaraga ze zidacogora mu gushimangira uyu muryango no gushaka ibisubizo ku bibazo bikomeje gushyira mu kaga amahoro, umutekano n'iterambere ku isi yose, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika harimo n'igihugu cyanjye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madamu Perezida, ndashima cyane insanganyamatsiko y'inama ya 80. Twese hamwe imyaka 80 irenga y'amahoro, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Iyi nsanganyamatsiko yerekana imyaka 80 y'imbaraga zishyizwe hamwe n'umuryango w'abibumbye wiyemeje kurengera amahoro, iterambere n'imibereho myiza y'abatuye isi hashingiwe ku isezerano rikomeye ryo kurengera umutekano rusange. Isabukuru y'imyaka 80 y'umuryango w'abibumbye umaze kuva mu 1945 ni inkingi yo kurengera umutekano, ni uburyo bwo kongera gushimangira akamaro k'ubufatanye bwa nyabwo no kuzirikana indangagaciro z'amahoro, agaciro k'umuntu n'ubumwe hagati y'amahanga, ari nabyo byashimangiye abashinze uyu muryango. Nubwo umuryango w'abibumbye ukomeje kuba urufatiro mu micungire y'imibanire mpuzamahanga, mu gukumira no gukemura amakimbirane ndetse no mu guteza imbere uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze, uyu munsi uhura n'ibibazo bikomeye bishobora gushyira mu kaga icyizere ndetse n'ubushobozi bwo gukora neza. Impinduka zikomeye ziri kubera mu gihugu cyacu. Intambara z'urudaca, ihindagurika ry'ibihe, ibibazo by'ubutabazi bikunze kugaruka n'ibyago bihora bihindura isura byambukiranya imipaka, byose bitwibutsa ko ubufatanye mpuzamahanga bwagutse atari amahitamo ahubwo ari ngombwa kuri twese. Turakizeye ko ibisubizo ku bibazo by'ikinyejana cya 21 bishobora kuboneka gusa biciye mu gushaka ibisubizo duhuriyeho hashingiwe ku bufatanye, ubutabera no gusaranganya inshingano. Madamu Perezida, nyuma yo gutorerwa muri Kamena, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iritegura kuzicara nk'igihugu kitari cy'ubuhezanguni mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye muri 2026-2027 ku izina ry'igihugu cyanjye. Nshimiye byimazeyo ibihugu byose ku cyizere no kubw'ubufatanye byatugaragarije. Uru ruhare rwacu ruzaba rufite intego yo kubaka no kuba nyakuri, rushingiye ku by'ingenzi bibiri bitazatandukanywa: amahoro n'umutekano ku ruhande rumwe no gukumira no gukemura amakimbirane ku rundi. Dufite kandi umugambi wo kugira uruhare rufatika mu gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda nshya y'amahoro, kugira ngo dukoreshe ubushobozi bwacu n'ubunararibonye bwacu mu guteza imbere ivugururwa ry'ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'ibikorwa byo kuyubaka ndetse no guhuza uburyo bw'umutekano rusange bw'umuryango w'abibumbye. Ku birebana n'ivugururwa ry'inama y'umutekano, igihugu cyanjye cyongeye gushimangira icyemezo cya Afurika kizwi nka Ezruin Consensus Nisilte Declaration. Afurika igomba kugira imyanya 2 mishya mu cyiciro cy'ibihugu bidahoraho ndetse n'imyanya 2 mu cyiciro cy'ibihugu bihoraho. Ifite uburenganzira bungana
harimo n'uburenganzira bwo guhagarika ibyemezo veto ndetse n'inshingano zimwe nk'ibihugu bihoraho uyu munsi. Kuko Afurika igizwe n'ibihugu 54 n'abaturage barenga miliyaridi 1 na miliyoni 200, ntishobora gukomeza gusigara inyuma mu byemezo bireba amahoro n'umutekano ku isi hose. Madamu Perezida, indi ngingo y'ingenzi ni ikibazo cy'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kimwe mu bitera intambara idashira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite gahunda yo gushyira imbere ibiganiro ku micungire myiza y'amabuye y'agaciro y'ingenzi kugira ngo ikorwe mu buryo bujyanye n'amahame y'iterambere rirambye, ubwigenge bw'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ku rwego rw'isi. Guhagarika isano mbi iri hagati y'inyungu ziva mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro idafite leta bisaba uburyo buhamye kandi burambye, hashingiwe ku mahame yo guhuza imikorere mu kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'uburyo agera ku bakiriya, kubahiriza inzira zigaragaza aho avuye n'aho ajya, kumenya neza aho abyazwa inyungu, gushyiraho uburyo bwigenga bwo kugenzura no gukora ubugenzuzi, kongera imikoranire n'imbaraga hagati y'ubucukuzi bw'imbonezamubano, inkiko n'inzego z'imari, ndetse no gushyiraho ibihano bikomeye kandi bigamije kurwanya abacuruzi n'imitwe yabo. Kurwanya ruswa bikomeye bishyigikiwe n'amahame y'imiyoborere myiza, amasoko ya leta aciye mu mucyo n'uburyo bwo gukurikirana uburyo ubwishyu bukorwa, nabyo biri mu by'ingenzi. By'umwihariko indangagaciro z'uburenganzira bwa muntu n'ubutabera bw'inzibacyuho, ndetse n'imigambi yo guteza imbere abagore mu by'amahoro n'umutekano kimwe n'urubyiruko mu by'amahoro n'umutekano ni ibyangombwa kandi bigomba kwitabwaho. Ibyo byose ni ingenzi kugira ngo habeho amahoro arambye, aringaniza kandi atavangura. Madamu Perezida, ibi byose bijyana no gushinga komisiyo yigenga y'ubugenzuzi yashyizweho n'inama y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye kugira ngo iperereze ku bwicanyi bwakozwe mu mezi ashize n'abanzi bacu n'ababashyigikiye mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye. Ndahamagarira umuryango mpuzamahanga ko ufite inshingano z'umutimanama n'inshingano za politike zo gushyigikira iyo komisiyo kugira ngo itange ukuri, irenganure abagizweho ingaruka kandi ishyireho urufatiro rw'amahoro arambye ashingiye ku kwibuka no gusaranganya inshingano. Madamu Perezida, uko isi ikomeza gushyuha, ubusumbane bukiyongera n'intambara zikiyongera, raporo yatanze mu kwezi kwa Nyakanga 2023 yashinze imizi y'icyerekezo cya agenda nshya y'amahoro ku munyamabanga mukuru iracyari ngombwa kurusha uko byari bimeze. Isi iri guhura n'ibibazo byinshi by'uburemere cyangwa ibibazo byinshi bikomeye ku buryo bifite uburemere butandukanye. Inkingi zo gukumira ibibazo zasenyutse kandi amategeko mpuzamahanga ashingiye mu itegeko nshinga y'umuryango w'abibumbye asaba ibihugu kwirinda gukoresha cyangwa gutera ubwoba hakoreshejwe imbaraga ahora asuzugurwa. Uburyo bwacu bwo kurengera umutekano rusange buri mu kangaratete. Nibuzarokoka keretse habayeho kongera ubufatanye bukomeye mu nyungu rusange no kubahiriza amategeko. Muri iki gihe amagambo y'intambara ariyongera kandi turi kurebera tudafite icyo dukora. Isubira ry'imyitwarire mibi yahahise, intambara zishingiye ku mabuye y'agaciro, ku mutungo kamere ndetse no ku rwego rwo kwigarurira ubutaka. Ntihakiri igihugu na kimwe kitagerwaho. Intambara iri hagati ya Israel na Hamas irimo gusenyagaza, ikaba ifite ibyago byo gusandara mu karere hose. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine nayo iracyakomeje. Ahandi hose naho hari indaro z'intambara. Muri Yemen, Myanmar na Syria intambara ikomeje mu gihugu cyanjye. N'urugero rubabaje rw'ibi byose. Hashize imyaka irenga 30
amahoro n'umutekano byarazimiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ntambara yahindutse ubucuruzi bw'inyungu mbi, yarenze kure kuba ikibazo cya gisirikare cyangwa cya politike mpuzamahanga gusa. Intego yayo ni ugusahura umutungo wacu, ugusiba ubusigane bwacu nk'igihugu no kurimbura imiryango yacu. Ingaruka zayo ni nyinshi. Abantu miliyoni barapfuye, imiryango yarasenyutse, abantu hafi miliyoni 7 bimuye mu byabo, abagore n'abana bagizwe imfubyi ndetse abandi bagirwa abapfakazi, imidugudu isenywa burundu, n'abenegihugu benshi batakaje icyizere mu bice byinshi by'uburasirazuba. Ibyo byose bigaragaza ibimenyetso by'umugambi wo kubarimbura. Umuryango w'abibumbye ubwawo biciye muri raporo ya mapping wamaze kugaragaza urugero rw'izi ngoma mbi. Ibi si intambara gusa, ahubwo ni jenoside yacecetse. Abanyekongo bamaze kuribwa imyaka irenga 30. Mu kwezi kwa Nyakanga abasivili barenga 300 barishwe, harimo abagore 48 n'abana 19. Mu karere ka Rwenzori bishwe n'umutwe wa AFC M23 bafashijwe n'ingabo za RDF, Rwanda Defense Forces. Ayo marorerwa si ibikorwa byihariye gusa, ahubwo ni igice cy'ubugome bukomeye. Ndashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gitekerezo cyayo cy'ukwezi gushize cyo guhamagaza inama idasanzwe y'inama y'umutekano kugira ngo isuzume ubwo bwicanyi nk'uko byagaragajwe na Human Rights Watch. Mu rwego rwo kurangiza iyi ntambara, inama y'umutekano ibinyujije mu cyemezo 2773 cyo kwa 21 Gashyantare 2025 yasabye ko M23 yava mu mujyi wa Goma na Bukavu no mu bindi bice byose ifite mu maboko, ndetse no gusenya inzego zayo zashyizweho mu buryo bunyuranyije n'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kimwe no guhagarika ubufasha bwose ubwari bwo bwose butangwa kuri M23. Aha ndashimira ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump waciye inzira y'ibiganiro byagejeje ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro yo kwa 27 Kamena 2025 i Washington DC hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aya masezerano asaba mu buryo bweruye Kigali ko ikura ingabo zayo mu gihugu cyacu byimazeyo kandi mu buryo bushimangirwa, ndetse ikanahagarika ibyo yise ibikorwa byo kwirwanaho byose ifite ku mupaka. Iri sezerano risaba kandi ko imitwe yitwaje intwaro idafite leta isenyurwa, ikamburwa intwaro ndetse igashyirwa mu ngabo za FARDC no muri polisi y'igihugu ya Kongo mu buryo bugenzuye kandi bw'igihe giteganyijwe. Risaba kandi gushinga uburyo buhuza ibikorwa by'umutekano no gushyiraho amasezerano akomeye yo kubahiriza ubusugire bw'igihugu, guhagarika imirwano no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu, guhagarika inkunga yose ku mutwe wa M23 no gusubiza ubutegetsi bwa leta ya Kongo mu bice byose biri mu maboko y'abo barwanyi. Ni ibintu bitagomba kuganirwaho. Niba koko tugomba kugira amahoro y'ukuri, ndahamagarira umuryango w'abibumbye kugira uruhare mu kubahiriza aya masezerano mu buryo bwo gushyira mu bikorwa icyemezo navuze haruguru. Kugeza igihe bizaba byubahirijwe, amaraso y'abatagira icyo bazira azakomeza kumeneka. Mu buryo bumwe, ku wa 19 Nyakanga 2025 i Doha, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 basinye ku nyandiko y'amahame asaba impande zombi gukorera hamwe mu gushaka umuti w'amahoro. Ndashimira nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emiri wa Katari, kubwo kwitanga no kwiyemeza gutanga amahoro muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Byongeye kandi ndashimira cyane ubufatanye bwatanzwe na nyakubahwa Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo nk'igice cy'uburyo bwa RMI. Iyi gahunda ifite imbaraga
zituruka ku bikorwa by'ubufatanye bya Rwanda Process biyobowe buri gihe na nyakubahwa Manuel Gongalo Vilorenko, perezida w'igihugu cya Angola akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kimwe n'intambwe ya Nairobi Process yagiye ifashwa na nyakubahwa Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya. Ibi bikorwa byose byashyizwe urufatiro rukomeye rwo kugira uburyo buhuje bwo gukemura amakimbirane mu karere. Izi mbaraga tugomba kuzigumana kugira ngo dukomeze ubumwe ku mugabane, gukomeza imbaraga no guhuza ibikorwa by'ubufatanye hagati y'amahanga y'Afurika n'Afurika, no gushyiraho uburyo buhuje bwo gufata ingamba mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Intego yacu iracyari imwe: kuzana amahoro y'ukuri arambye kandi ashobora kugenzurwa, atari amahoro y'igihe gito y'amarangamutima gusa, nk'uko hashize hafi imyaka 30 abenegihugu bacu bagiye bacibwamo mu bice, bacibwa intege n'ibihe by'amahoro y'igihe gito ariko bidashinga imizi. Dutegereje ko umuryango mpuzamahanga ugaragaza umurava no kugira ubutwari bwo guharanira ukuri n'ubutabera. Nibwo buryo bwonyine ukuri kuzatsinda kudahana kandi amahoro akaboneka. Madamu Perezida, inzira y'ububanyi n'amahanga iri gukorwa hagati y'impande zose zifite uruhare mu ntambara, bangamira na gato ubutabera cyangwa ibikorwa byo kwishyurira abahuye n'akaga. Niba isi ikomeza gutindiganya gushyira izina ku babare bwacu, twebwe abanyekongo ntituzategereza. Turi abatangabuhamya nyakuri bibi byose, kandi twebwe ubwacu tuzazana ubutabera, ariko dukeneye ubufatanye bwanyu, inkunga yanyu ndetse no kubahiriza byuzuye amategeko mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikeneye impuhwe cyangwa ubusa bwo kuyihanganisha. Icyo dukeneye ni ubutabera, ukuri n'agaciro. Igihugu cyacu cyakugize uruhare rwacyo cyangwa cyakoze uruhare rwacyo. Twasinye amasezerano y'amahoro, twemeye ibiganiro, twiyemeje inzira y'ubwiyunge, ariko amahoro y'ibinyoma ashingiye ku kudahana no kwibagirwa ntabwo ari amahoro, ahubwo ni ukuri ku gihe gito gusa. Amateka ntazaducira urubanza ku magambo tuvuga, ahubwo azaducira urubanza ku bushobozi bwo kwemera ibyaha bikomeye byakozwe, harimo na jenoside no kurangiza kudahana. Madamu Perezida, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite ubuzima, umutungo kamere w'agahebuzo n'abantu bafite ubushake bwo kwihangana. Turashaka kugira uruhare mu mahoro y'isi, ariko amahoro atangirira ku kwemera ibyago byacu bwite. Ndahamagarira iyi nama y'isi yose ko yemera ku mugaragaro jenoside y'abanyekongo, gushyigikira urugamba rwacu rwo gushaka ukuri n'ubutabera no kudufasha kubaka amahoro arambye mu mutima wa Afurika. Dusaba umuryango w'abibumbye gushyiraho ibihano bigamije abakoze ibyaha by'ubukungu kimwe n'ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyaha bya jenoside yakorewe mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Dusaba kandi ko umuryango w'abibumbye ushyigikira ibikorwa byose bigamije guca ubucuruzi bw'inyerezwa ry'amabuye y'agaciro bwamaze imyaka myinshi butera inkunga intambara n'amakuba ku baturage. Ibi bikorwa bigomba gushyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, abafatanyabikorwa bacu mu iterambere ndetse n'ibihugu bituranye natwe, kimwe n'ibigo by'ubucuruzi n'amabanki byagiye bigura cyangwa bitunganya aya mabuye y'agaciro avanze n'amaraso. Binyuze muri aya mafaranga anyuzwa mu nzira y'amayoberane ndetse n'imiryango itari ya leta, ndabivuga n'umutima wanjye wose ko umuryango mpuzamahanga ufite inshingano z'inyangamugayo ndetse n'iza politike zo kwemera iyi nkuru nk'uko iri jenoside kandi ugafata ingamba zikwiye.
kwicisha agatima n'ukutagira icyo ukora mu gihe cy'ibyaha bingana no kuba umufatanyacyaha. Turahamagarira gushingwa byihutirwa komisiyo mpuzamahanga yigenga kandi ihagije mu mikoro kugira ngo ishyire ahagaragara ukuri, ihe ubutabera abakorewe ibyaha kandi ice burundu umuco wo kudahana umaze imyaka myinshi utuma iyi ndwara ikomeza. Nyakubahwa Madamu Perezida, iterabwoba riracyari icyago gikomeye ku mahoro no ku mutekano w'isi yose. Nta gace na kamwe ku isi katagezweho nyuma ya Aziya, Uburayi bw'uburengerazuba ndetse na Amerika y'Amajyaruguru. Iri tsinda ryamaze gushinga imizi muri Afurika kandi riri guhungabanya uturere twinshi. Al-Qaeda mu karere ka Sahara nubwo yagizweho ingaruka n'ibikorwa mpuzamahanga, iracyafite ubushobozi mu bice bitagenzurwa neza kandi ikomeje gukwirakwiza ingaruka zayo. Boko Haram mu majyaruguru ya Nigeria na Al-Shabaab muri Somalia baracyafite ubwigenge bukomeye bw'uturere bigaruriye. Hagati muri Afurika, nyuma y'akaga katewe na Lord Resistance Army ya Joseph Kony, uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burababazwa n'ibikorwa bya Allied Democratic Forces ADF, umutwe w'iterabwoba w'Abagande wiyemeje gukorera Islamic States. Ibi byihebe bikaba bisize mu nzira yabyo amaraso menshi, ubuzima bw'abantu bwinshi bwazimye kandi biracyari igihombo gikomeye ku mutekano w'akarere. Nk'umunyamuryango w'ihuriro mpuzamahanga rirwanya Islamic State, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irahamagarira Loni gushyira mu bikorwa imyanzuro y'iri huriro n'urwego rwa ACBA, harimo gusangira amakuru y'ubutasi, guhagarika amasoko y'amafaranga, kurwanya ibitangazamakuru n'ahantu bahungira ibyihebe, ndetse no kongera inkunga ku miryango y'abagizweho ingaruka, byose bikorwa hubahirijwe amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Nyakubahwa Perezida, mu gihe duhanganye n'ihindagurikira ry'ikirere, amasezerano ya Paris, urwego rukomeye rw'amategeko mu guhashya imyuka ihumanya, guhangana n'ingaruka zayo no kugabanya ubushyuhe bw'isi ku gipimo cya 1.5 degrees Celsius. Ni muri urwo rwego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho gahunda y'igihugu yo guhangana no kwihanganira ihindagurika ry'ikirere 2022-2026. Twiyemeje guhagarika no gusubiza inyuma isarurwa ry'amashyamba n'isenywa ry'ubutaka bitarenze umwaka wa 2031, ariko tugatera imbere mu buryo burambye kandi buha agaciro iterambere ry'abaturage bo mu byaro. Kuva mu Kuza 2021 hashyizwe mu bikorwa ingamba zirimo gahunda yo kugarura amashyamba, by'umwihariko gushyira mu bikorwa porogaramu y'ubusitani ku mashuri hagamijwe gutera ibiti 1 miliyari bitarenze 2030. Iyi gahunda igamije kongera ubushobozi bwo gufata no kubika CO2 no kongera imbaraga z'ubusugire bw'ibidukikije bwacu. Dushimira ishyirwaho ry'umushinga w'inguzanyo nshya Rusan Damage Fund nk'uko byemejwe na 5/CMA.5, ugamije kongera ibikoresho bihari no gutanga ibisubizo bigaragara ku bihugu byugarijwe cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere udasanzwe, iri mu mutima w'izi ngamba kandi yiteguye kuwubyaza umusaruro mu kurengera ikirere cy'isi yose, niba gusa amasezerano y'imari ashyirwa mu bikorwa ku buryo buhoraho, abonerwa buri gihugu kandi akwiye ku rugero rujyanye n'ibyo tugomba gukora mu bidukikije n'abaturage. Nyakubahwa Perezida, mfashe kandi ntongeye kugira ngo mvuge
ku kibazo cy'ingufu no kwirinda gusenya ibidukikije byacu. Ndashaka kwibutsa ko ikiyaga cya Congo River gifite ishyamba rya kabiri rinini ku isi mu mashyamba y'amashyushyu, rifatwa na benshi nk'igicumbi kinini cyo gufata carbone ku isi, ndetse kikaba gifite urukuta runini rw'amazi y'imigezi rukomokaho uruzi rwa Congo, urwa kabiri ku isi mu bwinshi bw'amazi. Ariko aya masoko y'ingenzi ari mu kaga gakomeye bitewe n'ibikorwa byangiza birimo isarurwa ry'amashyamba, iyicarubozo ry'umutungo kamere n'icuruzwa ry'inyerezwa ndetse n'ihumana ry'ibidukikije. Bikunze kurushaho gukomera bitewe n'intambara zisubira ubundi. Ibi bikwiriye gufatwa nk'ibyaha bikorewe ibidukikije. Niyo mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyigikiye igitekerezo cyatanzwe na Vanuatu, Fiji na Samoa gisaba ko ku rwego mpuzamahanga hashyirwaho icyaha cyitwa ecocide kugira ngo hakurikiranwe abantu bose bakora ibikorwa binyuranyije n'amategeko cyangwa ibyemezo by'ubushake byangiza bikomeye ibidukikije. Nyakubahwa Perezida, ishyirwaho ry'amasezerano y'ahazaza Pact for the Future ryibutsa akamaro ko kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye SDGs, igihe cyazo cyo kurangira cya 2030 gisigaje imyaka 5 gusa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize iri sezerano ku isonga ry'ibikorwa byayo ibinyujije muri gahunda y'iterambere y'igihugu 2024-2028, ishyira abaturage bayo ku mutima w'ibyikora kandi ihuriza hamwe inzego zose eshatu z'iterambere rirambye, ibidukikije, imibereho myiza n'ubukungu. Iyi gahunda yubakiye ku mabwiriza asobanutse arimo gukomeza ubuyobozi bwa demokarasi n'umutekano, kuvugurura ibikorwa remezo n'ibihereranye n'ubucuruzi, kurengera ibidukikije ndetse no kwizeza abaturage kubona serivisi shingiro nk'amazi meza, isuku, uburezi, ubuvuzi, amashanyarazi n'izindi. Ibyavuye muri uru rugendo byerekana ko mu ntego z'iterambere rirambye SDGs gusa intego ya 12 na 13 arizo zikiri kugerwaho bitarenze 2030, ariko n'ubundi hari intambwe ikomeye imaze guterwa. Uburezi bw'ibanze ku buntu bwatumye abana barenga 5 miliyoni basubira ku ishuri. Gahunda yo kwivuza ku buntu yatumye benshi bagira uburenganzira bwo kubona ubuvuzi bufite ireme. Politiki y'uburinganire n'ubwuzuzanye zirimo kugabanya icyuho cy'imibereho hagati y'abagore n'abagabo. Nyamara ibi byose bigeze mu kaga kubera umutekano muke uhoraho mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'ubushobozi buke bw'ubukungu bwacu bwo guhangana n'ingaruka zituruka hanze. Niyo mpamvu tugomba guhindura ubukungu bwacu bukaba moteri y'iterambere rirambye n'ituze. Igihugu cyacu gifite ibisubizo ku bibazo by'ikirere. Giteganya gukoresha byuzuye amashyamba n'ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima mu bukungu bushyize imbere ibikorwa by'icyatsi kibisi bidakoresha cyane ibyuka bihumanya kandi byongera imbaraga zihangana. Mu rwego rwo kubigeraho, umushinga wa Inga, umwe mu mishinga minini cyane y'amashanyarazi ku isi, ni ikimenyetso cy'icyifuzo cyacu kandi ukomeza umwanya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu gifite ibisubizo. Uyu mushinga uzatanga ingufu zisukuye kandi zihendutse zifashishwa mu kugeza amashanyarazi mu gihugu hose, kugabanya imyuka ihumanya mu nganda, gushyigikira ihuriro ry'ingufu ku rwego rw'akarere no gufungura inzira z'udushya tw'ejo hazaza, harimo nko gukora hydrogen y'icyatsi kibisi. Urugendo rwacu rushingiye ku gushyiraho isoko ry'imyuka ihumanya rihuza byose, gukurura abashoramari b'inyangamugayo ndetse no kurema akazi gafite
gaciro n'imibereho irambye ku baturage. Ariko hari imbogamizi ikomeye imwe, ikibazo cy'imari. Umwenda munini w'ibihugu bya Afurika wiyongera ku mari yinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko urimo kuduca intege. Ibikenewe kugira ngo Afurika igerweho n'intego z'iterambere rirambye SDGs bigera kuri triliyoni 1 na biliyoni 600 z'amadolari. Muri icyo gihe ikurwaho ry'imari mu buryo bunyuranyije n'amategeko rikomeje kudindiza ifaranga ryacu no guhungabanya ubukungu. Ibi bituma bisabwa byihutirwa ivugurura ry'imiterere y'imari ku isi kugira ngo ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bibone inguzanyo zidahenze zihoraho kandi zijyanye n'intego z'ibyo bihugu. Ibi bizagerwaho binyuze mu gusaranganya neza special drawing rights, kongera ubushobozi bwa banki mpuzamahanga z'iterambere, gushyiraho uburyo bwo guhangana n'imihindagurikire y'isoko no kongera imbaraga mu kurwanya ikurwaho ry'imari binyuranyije n'amategeko. Nyakubahwa Perezida, kuva nangiye kuyobora igihugu cyanjye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naharaniye gushyiraho imyitwarire mishya mu miyoborere ya leta, ishyira imbere uburinganire bw'umugore n'umugabo ku nzego zose kugira ngo abagore bagire uruhare rugaragara mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Urugero, umubare w'abagore mu rwego rwa guverinoma wazamutse uva kuri 17% muri 2019 ugera kuri 32% muri 2025. Nyakubahwa Perezida, mu rwego rw'ingamba z'imibereho myiza zishingiye ku bice byinshi zigamije gukangurira urubyiruko kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, guverinoma yanjye yashyizeho politike y'igihugu y'urubyiruko. Ibi bigaragaza ubushake bw'igihugu cyo kugira ngo urubyiruko rwitabire ku buryo bwuzuye ibikorwa byose by'igihugu, kandi bigashyirwa mu by'ingenzi bifite intego zisobanutse kandi zishobora gupimwa. Nyakubahwa Perezida, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza amahoro, ubutabera n'iterambere. Yiteguye gufatanya namwe mwese mu gushyigikira Loni ikomeye irimo bose kandi itabogama, ikoresha neza umutungo kamere, umutungo w'abantu ndetse n'undi wose ufatika. Igihugu cyacu giteganya kubyaza umusaruro ibi byose kugira ngo kizubakire ejo heza, urubyaro rw'ejo n'isi yacu dusangiye twese. Imana ihe umugisha abatuye isi, Imana iduhe amahoro arambye nyakuri hagati y'amahanga yose y'isi. Murakoze. Générations futures de notre maison commune, la planète Terre. Que Dieu bénisse l'humanité et nous accorde la grâce d'une paix véritable et durable entre toutes les nations du monde. Je vous remercie.